Так, туғандар, ассаламу алейкум жамаат. Hurmatly dostlar, жалпы биздин жылкы сүйүүчүлөр деймин. Саяпкерлер, жалпы биздин мына ошол Аргымак каналыбыздын көрүп жаткан көрүүчүлөрү, жалпыңыздарга Оралдан салам айтам. Тактап атканда Ноокаттын Орал базарында турамын. Жылкы базар бүгүнкү Оралда кандай болуп атат, баалары кандай? Биринчи эле мына ушундай кулундуу бээлерди сурап баштайын. Каналыбызга сөзсүз түрдө катталып, ар бириңиздер мүмкүн болушунча лайктан баспаңыздар, аябай-аябайчы. Буюрса мен силерге бир жакшы чыгарыш кылып берейин. 24-сентябрь 2025-жыл. Бул кулунуга, кулун уктап атат. Багыз канча экен ака бул? 180 kam var da. Kulunu burada erkek. Kulun erkek. Alaydan geldi o. Kul niye degen paroda inesi? Parodası mı? Ha. Alaydan geldi. Kaçıncı kulunu? İkincisi. Pazar bağ verdi. Öylelek mi? 130'ga. 130'ga sorattı. Yani ilk ayda buğday veren diye maka verildi de 45 günde uyuyor. Так, мынаны сұрайыншы мынаны. Kulunu burul eкен да, burul. Kulun erkek mi o? Bu kayaktan geldi. Şöyle kança bağısa o? Bağısa. 300 bin. Kaçıncı kulunu? 6. kulun. 300 bin son mu etti? Allah. Canavar, nazarga. Dep, küçük narsadan kalmamışsın bak ay. Yaxşı mı? Yaxşı. Zaten uçraşıp koyun lan. Az okuyorsan mı lan? Ya mingi. Mingi? Kılsız mı? Şimdi çakal sonsuza görmüyorlar ya. Yapacaklarını bir göstereyim mi? Kaç yaş bunun olacak ha? 4 kötü. Çanası iyi bolat yani. Sanası. Niye degen para olacak ha? Rusya'da. Rusya ha? Ha. Rusya. Rusya. Canavar. Boyun ölçüyordunuz mu? Boyu 73. 73 ha? Nasıl aydan da siz daha çoğun adam bile. Sizin canınızda daha çoğun var. İşte. 73 dedi. Kaça da yiyeceğim bu aslında? Alsın 600 bin zaten. 600 bin. Mehmet aytın ya mı? 551 mi? 551 ha? 70. 70. 92. ha? Ha. Sol doğru jakşı ha? O taza. Taka yok mu? Taka yok. Bağı da nem çıktı da. Üretilip tarbiyası gelgen. Tarbiyası var. Su tuş gerek, çavuş gerek. Kılıç gerek. Orada saçmasından var ya. Evet, koru. Bura. Çaması yem bulat kanka. Kızıkkanlar olsa çalaslar. Негизи bu bozorga ot hozirroq tushdi. To'g'anlar mana otdan so'raychi. Qalban ot qancha ot? 130. Yaşçı. 7 yaş. 130 mu şimdi? Ayakını atın. Ha. 130 mu? Bağ verdiği pazar? 110. 110 minge ver bakalım. Ot ne kılavuz?
Жактырганда мына беребизби? Болду, сот. Кереги жок дейт. Таксыр канча сиздики? О, таксыр. Канчага тутмасы? 140. Канча жаш? 2 асы. 5 жаштан. Каяктын аты? Араван. Аравандын аты. Нелери бар аттын, Бар да. Универсал. Ha, ишке дагы улакка дагы жүрө берет. Бою канча бою? 150. Bir atты бураңыз таксыр? Аравандан келди. Atты сураганда номер бересизби? Бербейсизби? Берем. Bozor qancha berdi? Bor oldu. 100 bereyim. 100 ga bermadingiz. Azmaz kısa veririz. Biraz bolsa berasiz. 555 bana. 1555 aha. 95 95. 95 90 95 ha. Şu atın adresi. Çakın açma. Мынау башкача деген а, жана октагы. Ала аласын караңыздарчы, октагы. Ha. Oo. Ya qancha ekan otun bo'lsa? Qancha ekan? 140. Ha, ko'rib o'tasizlarmi? Bavultami? 140 ming so'm ekan. Yash qancha ekan? 140 ming. No, porotda var. Olat boljoyga minib turibdi janvar. Baylay to'xtatma. Nozirda savdo o'tadi. Nurhan aka men Zop aka. Veremezsen uçma ya. Göz yolu yat da göz kadırımız var. Ne kılarsın dostum? Yaxshi aka. Hey, Ularga qancha berdingiz? bunu seninle bul verdim ya dostum. Benim kadırları koyarsan. Zop aka. Koysan ötüşü bize ait böyle kadar oynandırıp buraya sözümü al otam mı? Sana veriyorum benim şey. Sen böyle kadırlar koyarsan ben böyle yerden libanesi koyduğum tutarım dostum. Barbar ya. Sen koysan. Böyle kadırımızı oturtmak zaten. Jamoasi yat ekan. Ama işte bizden kavrak. Sotmaya qo'ydi. 308 mingga bermay qo'ydi.